بلي تماشوانین هیجا بن پیکرنین لعفرینی هر بردوامن برینا دارام باج رواندن اف بن پیکرن گوتین کرن ام در باس بیرودید بن مصطفى شیخو چالاک وان جبیرود میوانی من دبی سلاف بوده که مصطفى كك مصطفى هر بردوامن بن پیکرن با آوائکی هری نمرووانه حتی برینا داران يعني في روشي وان روجان ايغو تيش ياندن تجمن برنير خيني كرم كاكي مصطفى بله ما مستر او باجا لی خستن لکردا خسته داویا زیتون هات جوتاری دیندار درکتین یعنی برهمن زیتون تیرا باج فصائل نکر لما قبل بعد داویا خلاص بین برهم زیتونی مثلا زیتون خلاص بین دست بدار قد کرین کرن جروجا هفته یازده حیا نهاتی سکراندن کفرزیتی بیزدار هاتن قد کرن به هفته حیوان بریدا کفردلا جرن آجورن عفن چه حیا نه پنجو یک دار هاتن براندن کفرشیله پنجو دار هاتن براندن نازا 43 هاتن براندن فقیرا ابراهیمی ازیدی 43 دار هاتن براندن عفوا فقيره 6 دار لما خاب الشيء جبني دار هاتن براندن يعني كوكا ويجي هات هلكرن بدستي عمشاتا ودوس دار اي مالا علي بوزك ومصطفى بوزك وسي مالجي هاتن هدماندن جبني دا هاتن رخاندن كيكي مصطفى وكي كو امزانن باجي لسر خلقيتين سپاندن يعني باجی زیتونانشی و باجی زیتاشی دوی درباره دجی گرتو ما آگاه دار بکن بله ما مستر هر فصائل امارات امپراتوری دولت قبصر خواه يعني ايه بندستي عمشاتا شيوكيه ايه بندستي سلطان مراد شيوكيه حمزات شيوكيه يعني حر يك تونكيه لايه زيدتر باجر سر هاتين دينادن لنفشها الشيء ما بتابي جبر بندستي عمشات بي ايه بندستي عمشاتا دا ما مستر ايه للدربه يعني ايه نازح ايه خزانه وكالتها 20 دولار لسر خستن و ايه چندر دولار داري اللي خستن واضافه بنجي سدي زيت ج معصره كوفش قاي زيتوني هاتن برن يعني غيري انه دسدو حطوا 5000 دار زيتوني ايه بنابر بنا ايه نازح بنا تشنا شعبا بندسته انه قلت ابناء حزب العمال كرساني باكاكنا بالنيدا داز برن يعني هاتن نرخاندن او باجا ايصال لمافتا والشيء كري نكم تري ماكو 5 مليون و 350 دولار نا لما مراجعه كر نكم تري نه مليون دولار جبرجو اقل تنكي حبسد حزار ليخصن جند 6000 سنار حبسد هيك 600 ليخصن شيء مليون وكسد يعني بمليون بالسد حزاره باجل گندا کتی مامد لما قبل مد خدا هر کس که مدا ائتلاف رئیس ائتلاف من برش تغلیم لما قبل چهار سری نهاتن دیناندن او باج خلاص بین باج خلاص بین دست بدار نکرن او جی خطرات تور مزنه يعني دار برين جبركو حار عمري دار كي 6 سال 7 سال 6 سال بنيدا تمبرين يانجي بجزئي يعني نيفت تمبرين شي بوا دارادكن كي مصطفى او ما مستر او دارتين برين وتين ازن درن العزازة تين فروتان يعني سد وحفتي وشش دار لميدان كي هات برين لباجار كي ميدان كي جي ايشش ولا تيابي ابد نكم تري نكم تري حفتي حشتي تومبي ابدكرا هات برين ابدكرا شو او تشوا شو قشت عزازة حميد اورا دربزي يعني مثلا از النهار اللي شكل تدم ايرو لقندس قواندا دار نهار برين دورتين كرد ان زيكا مزارا شيخ ميس ما مثلا ما بين برا حاجز ودارا 3 متر او جي ماتورين بنزين بي دارا دبرن يعني ماتورين بنزين بي دبرن طيب حسيوه چاوت خورا درباز من افدارنا يعني ابنا بس دجمنه كردا يعني دجمنه سرشت كردا انجي بگمان تك مصطفى هر دوی چرچوی دشته بپرسم نو افرین جالی ترکیه به هاتیه داگیر کرن
ev grubên çekdar gava va kiryarên li dijî sirûj tê dikin, li dijî Kurdan, dijî sirûj tê dikin, bê agahdariya Tirkiye dikin van tişta. Bele mamoste gunde meydan ki. Bizzat gunde meydan ki çün gile kirin. Li cem Tirka, li cem şorta askeriye, cem istihbaratê Tirka, dengê xagan gişt dika. Qaed fasayla, inu darê me tên birîn, ji binîda tên birîn, nîvê tên birîn, lê mixabin gişt dika. Yani hemiye bîst lê tu çareserî nekirin. Mamoste ji heya Zeytûn xilas bîne heta neka 816 darê hatine birîn. Belê. Hinek ji binîda, hinek ji nîvê da. Xaseten êşiye yani karise bû. Ew darê hat birîn û kirin cê muaskereke tê da tedrîbê bikin askerê xwe ew du dar. Sê mal jî hatin binî de hatin xira kirin mamoste. Yani bawer ki yek mala wî were xira kirin. Li pêşa wî. Kek Mustafa min xwest ez bizanibim gelo van kiryaran bi zanyariyên Tirkiye dikin ev grubên çekdar. Mamoste tiştek ne tê livandin ya jî tiştek na yani li viktine li Efrînê yan Cerablusê yan bin destên komê çekdar da illa destê istihbaratê Tirkiye tê de hebe. Müstemqayê istihbarat Tirkiye. Yani gava Kurdik ji berî vê 5 sala du roja bî leşkerê neçar wî digirin dibî te leşkerî kirî. Bi du roj kiribin. Yani rojke derket bê heres ya jî di komîne da bî. Çawa tu wî zanê bes dara bi hezara bi seda tê birîn û di wara derbas bê mamoste heta naqal û derê merakeze wan avendê wana kirîn û firotanê êzinga hene li meydankê li Cindirêsê li Efrînê yani mehellatê kirîn û êzinga hene. Tayyib ev êzing wan darê wan tune wîn çawa yani wîn şkutîne vê êzinga wîn dikirin. Belê. Ew hemî dibînin hemî dibîsin mamoste. Lê pişa çavakiya dibe. Belê. Gelek spas bo te kekê Mustafa Şêxû ji Beyrûdê gelme.